بله تماشاوان جان واجی از برای خوب دم میوانی خواه برز فیصل ناسو اندامی کمیته نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا قامشلو با آیا که زندیل گلمنه دم باش برز فیصل اگر تو دنگیمت کی بله برز فیصل دما کونو چه فروتنا دبستانا السعاد هاتیه بلافکرن براستی خلق گلکی ماطمایمان دوی دمه ده دما کو دبستانک تی فروتن واتای چته ده سلاو رز جبوی تا جبوی چی کرمنده آرکبی براستی ام بریارات استاندین از ناخ مغری بریاره دجی ادویجم او عنی فرمانک و نا بریارک تم بریارت استاندین جبوی گیشتی ملت امرو ولاتی امرو گو بکار بیجه وقت بیجه بخی پروژه خدا و پیش بکوی طیبت جی دواره خوندنه ده یعنی او دبستان سعاده بصدای کسی خورد ایرو پاریزار و اندزیار و پزیشک جه درکتنا و ایرو خدمت ولاتی خود ملت خود کن یعنی اف بریاره هانی تم خدمت ملت امرو و قطبخانه و قطبیه ما تشتکی وات تنته ده خدمت بشرکی او کسی گو دجمنایا ملت امرو دکی یا دیجی ام بیجن ایرو ام بیجن ام سر بسکرن قالك تبستاني ديجي أنا يا برادر ما خريستيانا جيانا وبرادر ما عربا جيانا شما طيبات دبستانا سعادة يعني أف بريارة هاني أف فرمانا هاني سر حمو جيشتي ملتي مرو ولاتي مرو سر بمشي يعني باشا كي تاني ربي البهوريا مدى أو ناكبي تميزين وعرفة كي دنيا يعني بالتالي سر دبستانا السعادة هاتية سباندن اف بريار بله ما مستبده دبستان هنا الباجاري حسك يجي والقامش لو جي هنا برادر ما وك جود جي خريستيانا جي عربا جي هنا طيبت شما مدرسة سعادة أو مدرسة سعادة ببهنا بله يعني بكدك وبخوينك وبتعبك مظن ودريج سلفي دبستان هاتيه كرن وك مجود بصداقة إيرو جي دركتنا خندواني بلند خنا خد زنكوي وادا خلاص كنا يرو خدمتها ولاتي خد كن يعني اف بريارة هاني بريارة كا قد ديجي كردايتية ديجي ما في مروفاتية يعني جواتي خصين جي ريفابرية قو بكار بي خدمتها ملتي خوب كي يتشوى امي ولو بخنا همبري هفدا تشوى ريجيم سوري حزب البعث امي رخصتي دولتي الشامي بينن افده 12 سال في مدرسة كانوا خباتها خد كي ایرو یک رونشتی و قلمه کی بریاره کی لیخه به والله دبستان هانی دیت نبی یعنی جبوی چی یعنی چی تعداریه یان تشتک بکار بن هرنا شامی پایتخت بکار بن رخصت بسین او زمان کردی یگو او پی بعد کن ترخیص بسین ام حمود خواهد زمان کردی بخوینن بس تایبت وقتی گو ده یاسا سوری داد قانون سوری ده گو معترف ده بله اف کسی هانه گو هات خون صبن مكارج باجار قامشلو دركبي هر كي جا سيطرة كي حاجزة كي دروا قامشلو وبيع قلتن جبر عسكرية خوينا جار نكريه يعني أبد خوازن وقتي بكار بكن برا رخصتي بينن أب تجي زاني وغين ما حموي زانن دا خوازية بارتية كردية سورية حموجي وزمانه كردي يكجد أرمان جواي سر كدبو بله إيرو برا رخصتي بينن بود أب تشتي يعني فرمي به راس به ام حمو بكن يعني جيت ده حكومه سي حكومه تنن در سوري ده وات ما يعني ده اب كسي يعني يجو بخوي ويرافي مالا خو به شامي يعني به لاتقي زاركي خلوا درب دي خوندن اب جاليه كي وجي زاروكي مرو به خوندمان بينن دواره ابوري ده جي گلك زحمت هيك مالا خو به بازار كي دي نه بازاري به لاتقي به شامي به حماي حمصي بدي خوندن بله بيجومان زحمته برز فيصل تبخوا يكجي دامزرينرين دبستانا السعادي اگر تو هنا كيج مره بحث ديروكا ويد دبستاني بكي رولا ويد لهرمي لدفري تشبو تمام دبستانا سعادة برخصتك معات استاندين بصلاة هزار ونهاد هات استاندين بحمو كاغتي خو تشتكي حمو تشتكي قانوني يسايي تشبويا ما حجدان وزدا وقت بيجي شعبته دنا شيستو بينج ما مستاتي دبون بين صد شصد
قوتابیان تێدا دخۆندن یعنی ئیرۆ مەسەن وەختەی ئەم بێژن 65 مامۆستا تێدەنا 65 ماڵبات ئیرۆ ڕستقەوا کەسا تێخودکردن بەڵێ. 500 600 قوتابیە گۆتێ دەخوێنن ئیرۆ ئەوێ هاانێ سبەوێ هەموو دەویژ خۆن ناخۆ بەردن دەبژبستانی بەردن وێ هەرن وڵاتێکی دی یان دەبژ وڵاتی خۆ بەردن کۆچبەر ببنیان و هەن باژارێکی لە هەندڕێ سووری و دوارێ ئابووری دەژی گەلک زەحمەتی ژوارە هەیە ینی کوڕێ خۆ ببێ دەڤەرێکی دی بدێ خوێندنیانی ژبەر ڤیاوای ئەم دخوازێن ئەف کەسێ گۆڤێ بریارە هەنێ ئەو ئەس ناوێت کارم بکەژم بێ فەرمانە نە بریارەکە لە هەبڕۆنن خۆشک سەر بستەکردن کا وەک چ بێژن قەنجیاوی خراپیایە حتا کیژە دەرەجەیە ئەv dibistانانê bi sedê kesê hene jê zankoyê xwe xilaskirinê û kesin parêzerin û endizyarin û jî şkin xizmeta welatê xwe dikin yanî ne beşekî wek dibêjê raştira sîlah ew beşekî terorî ye ew dijî mafê milletê xwe dikê ew dijî nasnama xwe dikê ev xwendevan dikin ev xwendevanê hanê bikarbin xizmeta welatê xwe bikin yani herin بکاربن بریار نبستن اف بکن به ترخیص کردن و یان جل بریارانی سر هر کسی بمشینن یعنی چما سر بشکی به مشاندن سر وقت ما گود بله ده دبستان دیانه یعنی درخستنا وان بریانان دباجاندیا که ده کارخدان و چه بن گلو ما مستنم گود اف کسی وات شتات کی باور که نحج ولاتی خود کی و ناخوازی خدمت ولاتی خود جیب کی اف بشکه دخوازی دجمنایی ملت خوب کی دجمنایی خوندنی بکی بخوازی ملت امرو کسی نخوندوان بن و جاهل بن و کسی وقت بجی کارکر عادی بن و دبج ولاتی خوب بردن اویک جی بکوی خدمتا گوبکار و دبج ولاتی خوب برده وقت مگود کوچبر ببید درکوی دربا بی خوندن ببینیم باشه دوی پیده چی بکن؟ چارا چی بکن؟ تی خوستن گوبکار بن مناخکی باش جو خوندوان را بدن خویا کرن گو ملت مرود پیش کردی ایو دما خوندنه نه دما تشکیلیه تی خواستن اف بریار خو بگرن و بریار بدن عالی بریار کی دیدینن و یانجی هر نشامه رخصت بستینن و اف دبستان هانه اف خوندوان هانه قطبیان گو شهادت خو بستینن برنامه خو بستینن گو بکاربن سوریه اعتراف بدن از صبح زنکوی کی از دبستانم و د سوریه دا اعتراف فتنه به چپ کمی روی برنامه گورستاندیه یعنی او دوی بکاربن سروی به شکار بکن ناحیه قانونی بستنه گو اب کسی خوننا خلاص کرده گو بکاربی جیان خو به شروجا تی بکرین یعنی حتی روجا ایرو تشتک نبوه بریار بستنن و بگول الحل کی لبگرن یعنی ناخوازي مدرسة بكرة بخكا منشأ جديدة بكا منشأ جديد ولاتي مروجة فايدة بكي ولاتي مروجة فايدة بكي يعني ما بس تا اف بريار بتاني كردان ودبستان الكردان دكا ارمانج بله الجور زانيارية من بس دبستانا سعادة يا بيان هيا ومدارس یه برادری ما خریستیانه هنر غینی واجم دبستان هنر نه تنه یعنی بدها مدرسه دی هنر بدها دبستان دیل باجار قامش تو والحسكي هنا يعني اجواء بيجي يعني كاد يعني يعني ارمانجا كي بوقت بيجي حلكي ارمانجا واتشيز مثلا يعني بله افكس يعني وقت ما قلت ابدا 12 ساله كاغتي تب نظامينا وزاره پرورده مهاتي استاندين حکومت سوری سرک وزیر وی سر امضا کریه و حمود اشتخو سربسته یعنی و 11-12 سالوی کاری خود که صد کسی قطبیان جه درکتنه و شهادات بلند استاندنه یعنی ایرو جوات خستن بریا خستری یا گود بجه ام او آریکاریه بارا بکن و راحتیه بدنوا تسهیلات بدنوا و ملت مرو بکار بخونه بکوی زانکوی مزون خود نخبلند بکه ایرو دم دبا خوندنه یعنی بله گلک سپاس برز فیصل ناسو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلک سپاس جو بشتر بوناته